3, 2, 1. Isifundo esisithola namhlanje ngesisitshelako ukuthi kucakatheke kangangani ukubona namtjana ukuba nombono nawenza into. Ngesinye isikhathi uyayithoma into nje ungazi ukuthi ufuna ukuphelelaphi, ungazi nokuthi iyapi, ube nechudu uyichayise ilunge into leyo. Ngesinye isikhathi into uthi ngoba unganambono vele ikuhlagise ububhalele nakuyenza, ububhalele nakufinyelela emnqopheni nakho. Lokhu ke kuyasikhombisa ukuthi enye nenye into iyawufuna umbono ngoba ngaphandle kombono uzase uzimelele phezulu kwechudu kuphela uphumbuthe into ongayaziko waba nechudu uyayichayisa kodwa nakusikaningi ukuthi ungayenza into ngaphandle kokuba nombono bese iyaphumelela. Nangikhuluma ngombono ngikhuluma ngento ebizwa ngevision kuhle ibonelo phambili. Imiphakathi eqinileko nenothe ngelwazi amaphimbo azokalako ikwekwezi FM likhaya lakho.